और Kapatisi TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Lightly ki dukan bela penya de ki bar jella ki baju dia ki jingbam ha is gente hus ki la sha khang khardap ha ketenat food safety ha dem la sham ya ki jingle si ki jingbam le kho ya ki tiar ba penan kam ban shat ya ka bam ka di ka bela ban kta ya ko ka kya chang ki paj ba ki lightly ki dukan ki bela sha khang khardap ki kin thop ya ku we ki exotic restaurant ki badan ha kli riat but artli ki dukan shna ice cream maklam kerteng ki badan ha dikya is gente hus district la penya de ki bar jella. Ya kini kedukan la phak hang daga deputy commissioner ketenat food safety ke kong DBS Mokhem haga jinjurep kedukan di marbam ha is gente hills ha nyotrik unailar arajar arhosan belasan ran lang daga assistant commissioner jong food safety gente hills ke kong iping rop u food safety officer ke west gente hills district uba PW lingdo bat ki pulen haga jinjurep kedukan ha is gente hills district kini ki officer jong ketenat kelalap ya ke jing tingit berkejing jabo jong kedukan wat kinong treru kilong ki bejeing kani ka jing long jing man bat jing bam le khot ka bo jing mai ki pat ba nong bam nong di lo ong ka kong mukhem ketenat food safety kla batha kini ki dukan bekin khang khardam hadu bekin pen biang lot ya baro ke jing batha kin thop ya ki kot gisla bat ke jing khot jing soba haga jing le jurup ya ki dukan di dok masi bat dok snyang hayau musyang juai west gente hills district ka kong DBS Mukhem kla pentip basyan kan sakhot de ke jing lang ki nong di dok bat ki nong penya ka yo ha juai banyamir jumut kumnu belon ra ke jing le ko jing ki dukan di dok Ani playo itu yung internet yang boleh poin. Hamle bahawa kini tempat lo. Ma. Ayau iu kini yo. Yang selam. Ti hamle bahawa ni kini ti kita boleh lukiskan kini itu. Ai dia punya blognya. Dan print. Pisang makan marwenya dia dan nak kedong ada. Kon, mana bedi dok siap, mana bedi dok ngapa bedi. Mau bedi dok kan? Ani dia yok yo be internet lah, hab le ko tu pun kong bom lima. Ani hab ya tengkon ni kan dia. Ni bedi. Ni bedi. Awak di situ ini pun. Dia dok ayo ni Okey ki yang ni dah tengkon. Penuh ni tiba di serai gini. Itu perang tu. Perang? Kapan penahaba mung bandek pemni. Kadang kam. Mo na bentar juga kadang syam Lai ikut dia. Tang kawi ke ik bangi don kam kolong bangi don pin hak ban le ban ong iki ban le motor ban tai zikini ti. Ni. Hoi baru. Kini nak mat. Kini nak mat kini baru kau nomor beli. Apa fitai zikini am. Baru kampung tu kesuk dia. Ni, dan nomor bahak kedua bila asam tu ik beli tai ni kedua uskan yang pang ibu bonde. Jika ik bangi le kedong ban nyerapan pendunai kita ke. Ya, kemudian kan kolong ban bantai di sini kenapa dia khang support ban yo ban le no kita. Mo pi sa salong sikwi samboy is ini lai le ik jut it. Beli pinya sa dia nasi sini. Dengan pilih sini nak di mana yang bahasa perang. Mo dok nasi lalu dok. Oh, pikir pinap le kuat ni pilayo kayo ko ba internet. Dei pihak Nation kiamo belum community ani. Pintur la ini. T-shirt dua itu plastik batu kedua ni umno ni. T-shirt be ada bor ni. Oh. Kan shirt pressure kan. Shirt suara pek. Shirt suara pek tu nak sini.
kini patient ni mai ladi ban penkut nok kini ai rong dia mah. Jadi halung naik sepuluh ini, amar baslat kanem, antar naik sepuluh. Nak lihat tu kata video ada man kesini. Nisai ni bengkoi man kesini. Man kesini. Patient ni ini di Madam Jongpi. Ibu page kini jingkut jing subah barok kat jas mau. Dia ka ngidon ka ai. Ka page kita buat tena kadau in sabatai yupi semua bandek in sabat meeting. Mah ngobai sim khia namba kanum don kelung no jing e pada dia. Di bengkoi nama bahang ni berduna gum. Buat bansai nama kita berduna Tama baslat. Am takin kia krem nang bagi ke bamila ban ya perkhat nang bentar ban ile mo nang ba ngam kwa bagi pai ba ki ban na dry kin wan complain to office jongi ban ni le thedok ba je ing ba je bo ni yong jungi ba je bo ni kan dia ngi don kami pi ban ya tri lang ni le ngi don kat ba pi ni tri lang ba pi ban wan rai ke jingko ba mo kata ka ba don kami lareng layak loy ban ya tri lang mo kata di ke jing sedang jong ki ibu ba Jangan nang hulai. Bangkuai sikit deh. Yo jungi te sebelum lah om berang tahu dah kuai tu. Dapat ini tu. Kita kong ngai cek lek bumi ba kam. Em uding dos yang di rumah you kan ai. Oh bini, the original bini kong ngai susah je gitu. Tidak ada rumah you ni ada rong lek. Naman beli pesen ni. Tunde. Hoi, darong dia hoi. Beli bungi ai nak kejong karong kada kolong ke ni. Kado seniang ai do rong li uni uding. Ya kado masih lawan ai da rong sang lan ni rong sok lan ni rong jungum. Nang tai kado siar uding do sok do siar haba ai da rong lai dulu kum kete plastik nanti. Hey, nang tai kan dia tu keding bal sok ba odok ha. Itu dia nomor hab sat em kita sabai kum tu da keding. Nomor beli kani kedi kada kolong ba bentar ki beriu jungi ru ke la long health conscious dia. Dei don beriu bombam dos nyang don ki beriu bombam dok masih teh. Hoi, teh depi od tu dok masih hauding dos nyang ki ong em ngim juam dos nyang beli kong ngim wan kit chon api. Ini Tena tak ada mi don kami kata ini di Madam Jongpi ibu pe chani sejan teh ya. Hoi, dia ngi don kami pi ban ya terilang bat i mo mendei kang mengi ba syong kang ni lek kat bomot. Upai ba mentau lasta. Kalau ada ku ke complain sa office zongi kata kamu ngingin hak bensim action ngim la li tena ta da ni wan ban ya trade kan nang ba kan don ke complain ngi kwa ba ni yo jumpi kan long yo ba tidur ke dong ani yang ni le yo tet do sa bo joy best ba dei idi mo pi ban long ka burom jong ni ke yo ni Baro tingin ha ban ni pitru ban ni pun kuat ban subai kan ni ngai la sulang kerang kum ni ta jing le ran la ile ran dei tela da manga mo pingi mi sementa menu ban ni sementa to dei nya kayu tu di jong pi dei dan rei ngongi pingi ni kloi ban ni sementaran kat ban pi ban ong saya ingin ya le tong ini perkat ban ni le kum ngin ya saya ingin ya kedan ban ni pun kuat ban suba kata di jing kuat jong Asan ho buri mo? Sama? Mana ya? Hoi tang na sai. Bet kila nang ba tang pimpal le. Oh, very good. Ma. Meeting nang baro kai. No ni cepat ni. So that with these guys CNI. No, adin ka meeting sa one joint inspection. Dia ni cepat ni sudah tam. Ini dua
siar ke dok ayo ni. Dok siang ke dok siar. Guidance license ni em. Guidance license ni em. Oi, bagi marbam. Padan. Ni hab lian mama. Ya tan aku tak ni. Bergaya Kaya bangi don kami ke jinge trelang topi. Mo, namar ba ki pai ba ro kila complain ong ani kala tu buat ha yo jan dia hil yo joy. Yo mau siang. Ni. Di le ai kata namar ba. Ani ke di burom jungpi, ke burom jungi, ke burom jong baro. Ni kan. Di le no iki budon kam kat bala kena ban ku. Tum ba. Hai. Tum. Jadi tanggal dok siang. Ani ke dia ke sini. Ba iban betul. Kanina po. Oh, ya, basta. Kanina po. Langit. Ang karong lit mo. Dari do siya mo. Ai da da rong. Rong lit. Mo nang tadi kani ibentangan ni ka patungkot. Kini ko. Kini dia mo ka patungkot mo. Tirang to pada kani kadua baki buang ni man kasi pihak ban shoot ikan bentang. But pendam peluk ika kana bukan depiang bahkan lat. Oh, ngadu sian. Mo. Oh. Dia nang tadi kani baru khat kini ke jaka jongki kitiar baki don kamban buang ni. Bo. Dikitiar pun don kam sawai mereka. Mo, dia ganai PM BM, ini ban penan kam bikin kitiar street, izin dan kam jengki, dia bat nak bandar ni ka license. Hangi hapo embak kini ki nyut kita sakut, jadi kayo bapen kuatnya kita kuat bapen ni. Khoi nang. Kuat mo. Dia ban kuat ikini baru ibenta, semua ban kuat ban kasi ke jennya. Ka jingyat mene kala hila sedang ya kana klian na ka bangila ya yo ban pet ya ki kat tu kat ni teli kidukan ka ki restaurant nang ta ki manufacturing units nang ta pede dia nang tu ila kadat banwan sini sa jante sani sa joai tiang ni joai ka concentration jongi menta kasni ka long ha be bat ka dok ka jing dia dok na dok ke dok siar dok masih bat ka dok sniang ti hakabidi bat ni kadang long ka be ma ban yo I namar ba kadang de ka sin ka ba ningkong yung abangan yo I ka jinglong jingman jong kanika yo do hang ya hapo joy ti ka I ka bangila ban le nang ni kadong bangi don kam ya ka jingi tray lang shwa jong kinong de do ba rong kai tingin ni sngut ko kumno ban ya tray kumno ka I ka ba don kam bangin wanra nang ta pa de ndi tang kinong de do ngi don kam ru kum kanika yaw chor mo Oh, kini ka yaw chor larang makla kadi ka balapit ya ka CNI. Nang tapade ngi yo I kum kani ka yaw musyang lapit ya ka district council. Nang tapade ngi don kani ka yaw chalam, mo nang tangi don ka yaw chiap. Ni, te kini ki baro ngin khat lang ki try ki papet kini ki yaw baro likely. Nang bangin yo ban yemir jingmut ka I ko bahatam ka ban long permanent. Nim ko ka ban long ka ba sis ngi arts ngi ringi ko ban don ya ka jing simbenta na baro kiliang bangin wanra e taka jingkala ka bani hangya jante sa ka bede ba kedok tinang tawi pade ka observation jonga menta kasngi ha bangawan nang te ha kayaw chiam kalong ba nga internet palat ya kayaw tang ba kajakya ba ti kai ga jing tmu jongi kat bangila akalong nakaliang jongi ni ya training kat ngakwa ngawat i ga jing training kat lang jongi baro kinong song yo ki basa asani sa kini ki dong ki than nang bangin la aban wanra biang ka jingkot bad ka jing babri jong kini ki yo baro lai tili ki badon ang ni hapo joy ti itahi jing yo I jong aman takas ni bad ka step forward nakaliang ka jongi ngin sim swai kata ka way kalong ba ka jing sham jumi kalong ba ki pon ki establishments ki jabo jaklia ki pen khen ni ki rules and regulations sa kabade jong ka ne ka food safety and standards act rules and regulations te ki dukan ki bangilawan ki de ke restaurant ki dairy but ki general manufacturing bale ki ice cream kaba long kaba susi kalong ba nginyo I establishments ki long kumtu ki jabo ki jaklia but kepenting kepensyapting ru abang ni perkhat ya ki patba ki babam ki jingbam nado ki khon ki baret hado ki bala san ki bala rangba te gidon kam ken ba ki brio ken le kho ki establishments ke jongki la kalong ki de kanu no kamar bam ke jongki ya la kalong prepared food but khamtam ke bangilet mene kalong ba most of the foods ba ki le mene ki de ki high risk foods
But kay ka bangi syam kalong ba hakini ki dairy restaurant kala jabok je kliathan ba kumjo rugi general manufacturing ba jing ice cream ki jabok je kliathan tingila hab ban khang yaki kumba lightly ki closures kawai ka restaurant artly ki ice cream manufacturing units ki badai artly hapo East Giant Hills kawai hadikia kawai clearian nang tapade kani ka restaurant kade kawai bangi la khang lale closure mene kade clearian but ki improvement notice bangi serve kide ki diary artly hapo clearian ti kelong ba kat kum ba ki parameters ki ba ka checklist kala don ka fasai kala ayangi kalong ba kala don ka jing pen khani ka an ki parameters ki claim board te la kalong ka unit ka jing jabo jangka la kalong kini ka water testing report kam don la ka pin page ki staff ka jing i site met kalong ba ka jan jing ki ka jabo ja clear ki tiar shet tiar tiu jang ki ka ba bet biang but hang ni nge ngatrai lang hang ni but I Madam Mukim I belong Deputy Commissioner Food Safety Enforcement I ba don lang bat ni hang ni pan don rengkat pan pendap ikakam namar khnang ba kibreu di ban yo ka safe food and nutritious food pan kum ju hang ni don I se paya wanda mailing do I bade food safety officer ka West Giant Hills I bade ka backbone in fact ban yarap yanga aga bade ya kini ki parameters and checklists but kum ju I rules and regulations bangi di ban board namar ba chisian ba filapan khen kini ki schedules Schedule 4 jong kani ka Food Safety and Standards Act rules and regulations kalong ba kidon ki an ken bangi pen khen mo kidon ki penalty kina ta pada kidon ki court cases kalong kum ta ken tingi don kam ken kum ki breu bangi di ban pej bha ken mo bagi establishments mo kidai ki di ban pej perman bha ban sumar sukher bha ban pen bha pan miat ya ka ying shet ying tiu jong ki la kalong hai bagi don ru kam tam bha bagi le ya ka business ka ban le ya ka food business operation ban ai ka ka bam ka di ya ki paj ba namar ba ultimately am kadai ka jingkwat jingkhya ka badan kam mo ka jingkwat jingkhya la dang nyimyo ka jingkwat jingkhya tingi nom la ban tre ban kata banyak ban yeng namar hang ne perthai kat bangi em tingi don kam bahai kata tekum ki priyo ki ban sok thu abagi don gi food establishments ken haban don ru ka food license ka jongki ne ka food registration ka jongki kat kum ka turn over ka jongki namar claim ka ni ka food license and registration ru ka e bhai ngi bagin le ki online inspections but kum ju ru ban enroll ki for stack trainings tinggi ke part bagi paj ba bakin subha ban ai ka kti ka jat moi ke department jongi ba nginya ceprang bat kani ke kam bat ba kum ju ru bangi nang pen roi ya ka jat ban re jongi hang ni hapo kari khasi ke jantia jongi Wat penleno yakni kakabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu sa po hajar hadu hnriu po hajar tingka menta phila banyo hagador lai po hajar tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo po hajar seneng pinyo tang san po hajar tingka tang kata ka wei ki sopti ka de ka wei ki design tang na ka benta jongpi wan jit nok loi na molai moro bat na mot pran po no menta hau khandai saw lai hnriu san pra hinyo lai pra